Ubak poleng do MDC jong ka jayau ulapan pau ka jong memyahap ya ka jong kren jong u hekdu jong ka RSS umuan bakwat bagi kasih mencuak la ki Hindu. Nama ruang bakan dikajak beriu ka belah rimba ka belah Shanghai di kilum laslam slamba. Ba ya ni ka jong ong jo u ba poleng do uang ba dimen klihi nok ta ubak kren ba kasih ulang mencuak u Hindu. Beriu kamdei ke ba ngan batai manga ndrei kedai ka jisha jong history. Kalong ba ngi long ningkong shwa benda juga British India hadirin bagi pareng kila jauh biar ketema Persya ya ki Burmese bat rasain ya kat Treaty of Yandabu kat praspa Arhun Rio di kat praspa sapuway sapuar di lalong ambaro andai bonengi di lalong Kristan ki generation mencua kat praspa sapuway sapuar kat kendai sepak sanpong ni long schedule track kat kum ke presidential order 1950 ni long nong megalia 1970 kawan ke sub state 1972 kawan ke full fledged state tenre ya ke jinglong ke jongi sya jong kita baro pada ni long ki kajak mendetek tendrai indigenous tribe nyuk terap nyawasa kaba nadu pasdang kepertai di nangnu nakanu kelenti hakanu ko point ba tahu kasih boleh long udai nak Hindu dan saya bahapin kelihi itu bekeren ya di andai ngakran take yaki historical facts but kajing shisha ba ni kedai gawe naki jak regular rimdo ancient races kibran mentah ka Indian subcontinent bat kajing rim jungi ha kimi dilum ki bangi syong mentah ka wei kajing penskam bangi dei kajai buru ka rim ha kadai kajing internet ke jong kani gari ke jongi kajing internet jong kamariang jong kilum jong kiwa ka peni ba na ki tribes ki ba ya lenti mo ki ba migrate ban hangnungin syong du bayo baya syakmat pidai lek kami fish parok mah dek piknik lele menurut kuat ya spot ke bahadu wa pensyong tu bapa ini kong jet samu hasil jong bos kum tahi jet the best seat ka bos te hani ru pensyong ya ka jaka ka ba bit do udi sywa wala apa sywa ke namar ba kajing internet jong kani gari jongi ke ka proof ba idei ila poi kam sywa mangi yeki pat ban jet pensyong bansa gitu